В минувшие выходные село Бахчели Карасу-Базарского района стало местом, где прошлое встречается с настоящим, а нити памяти, протянувшиеся через десятилетия, вновь соединили поколения. Здесь собрались потомки уроженцев 3 крымско-татарских сел – Бахчели, Текие и Урусходжа. Достлар, яз мевсыма наневи койдешлер корышывының мевсымыдыр. Бүгін біздер Бахчели, Текие ве Урусходжа койлерінің койдешлер корышывынде bulunamыз. Адет үзре корышыв джамиде башлана. Каждый год, словно по зову предков, люди приезжают сюда, в эти места, которые хранят в себе не только красивые пейзажи, но и историю. Эти края – молчаливые свидетели ушедших эпох. Здесь все напоминает о судьбах тех, кто был вынужден покинуть родные места. И сегодня эти места оживают благодаря тем, кто не забывает свое прошлое. Менің заде битам, анамның анасы, мында Текие койды доған еді, олар шындай айтарым, 8 бала еділер, ағалары, қардашлары. Заде битамның оғлан қардашы, Жепарын күчік несі, ол бұл көйлерінің колхозының рейсі еді, Жепарақай. Бұл көйде рахметлі біздің қартанамыз. Бабам, анасы доғылды бұл көйде. Қартанам ағасы, Ғафор Қарпабамыз, о бұнда медреседе оқыған, бұнда мазынлық еткен жамиде. Епсі оқымыш адамлар, мұна бұл көйден епсі медреседе оқыған адамлар олған. Бұл дин тарафтан оқымыш адамлар олған. Рахметлі қартанам дайыр бір дуаларын оқыр еді, о ақылымда қалды. В этом великом селе Текие-Кой ныне Мельхова родились мой отец и его сестры. Папу звали Тыфук. Его отец Абдуль-Гафар. Жили здесь, родились, выросли. Дедушка мой был муэдзином в местной мечети. Я вот в этих местах ощущаю какое-то, знаете, вдохновение. Очень красивые места, очень богатая история. До депортации села Бахчели, Текие и Урусходжа были населены преимущественно крымскими татарами. Местные жители выращивали табак и могли похвастаться отменными садами. Сегодня мало что напоминает о былых временах, лишь воспоминания и знания потомков этих сел. Çeşmenin tarihi evvelden Türkler Trubanın alıp gelgenler ta dağın bir çetinden. Asırlarının bu koyun sakinleri bir yerden kopkanen bir çeşme bolgan kopkanen evine taşıganlar suyunu. Bizim milletin bundan çıkargan son o trubadan abone yaptılar. Buna bu alga kaldı çeşme. Yıllarının onun başı temizlenmedi. Kayırda ekende şimdi başı, bu çeşmenin başı birev bilmiyor. Buna bu topelikte camı var idi. No, kavgadan son o camını bozdular. Bu camide nelerini çıkarıp mektebi var idi. Okuttaydılardı. Yaş molaların başka rayonlarga iberediler molalık etmeye. Kerçke ya Baksaray o yaklarda en küçük hocalar Bokoy'deydi, bu camide. Kızlarının adlarına şerfes ne koşulaydı. Yani anam Vade Şerfi, Bitam Zade Şerfi, Sevilla Şerfi. Çok sebep ne koy hocalıkının uğraşaydılar, hayvan bakaydılar. Teki asla küçükene koyçuk olsa da birkaç azizi var idi. Medresesi var idi. Pek güçlü medrese, ben bilgenime göre tap neden zincirli medreseden kelediler de öğrenmeye, paylaşmaya, tecrübeni, bilgeni. Решат Халиляев каждый раз с трепетом и волнением приезжает в Бахчели, в село своего отца. Каждый раз он идет к дому и к колодцу, из которого пили воду его предки. Карбабам кuyusu, Cafer-Akay'ın kuyusu diye kendiler. Bu azbarda тоже Cafer-Akay'ın azbarı. Buna bir de 2 etajlık dümle podval Karbabam evi var eken. Buzganlar, şimdi başkasını kurganlar. Bilem bu kuyu bek eskiden. Примерно 200-250 yıl vardır bu kuyuğa. Çünkü babam 8. senesi doğan olsa, babam 44'te sürüngende 86 yaşında. Значит, o kuyu daha artına. O vakit aytaydılar, bu kuyudan gelip, bu ortalıktan adamlar gelip su içeykenler.
Эти встречи не просто ностальгия по ушедшим временам. Это живое свидетельство того, как память и история могут объединять поколения. Как слова предков, переданные из уст в уста, продолжают жить и наполнять смыслом настоящее.